every weekend. No, not kanjalo. I want to like stand with Sipho Melisi. But don't say jololo na chomi. So we know about hantantle a gawane le chomi ya ga. Ya ka wa gwana le chomi ya ka yena le nna maybe nga change. Maybe ka tsaona maybe ka tsentse change to fane ka ngwana. A tshekele ntate wa. Phela ngifuna ukubona umntwana ngibone naye. Aqale ngoba abantwana yibo abazi ukuthi why lo engafuni unikeza lo umntwana ekhetha uthatha umntana amse ku step father andiyazi ukuthi dala ngikhuluma naye ngikhulumile naye ndimbuza mntana mkwenze njani athi mama ngicela ungayingeni yena usathandana nomntana uyazi sisona into engizokutshela mamela yazi wena sisona lekusajolele umuntu uyewanthuse ngikayena so wena but ena uyafebesela uhle wahamba uya mina ngiyasikhuleka ngana katola lu ngona unaba lethe bata we babala happy family ka wanaka uyazi bese ngizokutshela something yeah le sister kahle understand ukuze ngizokutshona naye nomngane wakhe understand obviously lezi zinto bekazenza and futhi enye into ngizokutshela yena ngisamthanda kahle ize nina endleleni napucuzwa nje ubufebe yes futhi yena kwafeba then wagcina wena uthatha umngane wakhe so wena the time uzothatha umngane wakhe uthatha umngane wakhe ngokuthi kudala umbhekile ufuna ukuzigeza inhliziyo nkosami ukuzipholisa yona yes siswami kanjalo ke ngifuna ukuzisa yena ubuhlungu ya understand siswami ndoda ngiphatha amajukela ndoda ngiphatha ama heart attack mina ngiyamfuna umntanami intela ninginikeza umntanami ngoba kwenze njani ukuthi ngambona umntanami unemali unezihlawulile kodwa khona manje ndina anifuna ukuthi ndikathi ngiyamfuna umntanami ekekeza sprinkaneke mina Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, we skip to Bahulu, they subscribe, and they share videos on. But for Bahulu, can you share Instagram, like TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby motomolo. Let's get a balloon latte like Facebook, Lady Blue yes baby. Tell about Bahulu, Luna Momo, hi, Benal Matata. Let's get a balloon email like Street Channel 58@gmail.com. Tell about Bahulu, that's Nakajo Mona Kitle, live kids a family ya Khatebe, Ritlino family ya Tlajayo. Ska hali bona kiduti mona batho ba baholo, kiduti le mme Khatebo e leng mme wa Moshimane, ka mona kiduti le mme Tlajayo e leng mme wa ngwanana. Tjale mona batho ba baholo ritlile le family ya Khatebe mabapi le rantlante ba batla tlo bua le family ya Tlajayo pakeng tsa bana. Ka re se etsalang mona batho ba baholo kore abuti le my sister ka mona ba na le ngwana monyane. But ska re fitlile mona ke tlo dumedisa batho ba baholo pele then ba etse motho mono le kae yaphilo njani ngikhona nami Mahlatshayo ngizobonga nje umuntu omdala ngokuthi uzivumele ukusingene ngama camera lana kwakho nanoma besihamba ngefamily ka Khatebe so siyabonga umuntu omdala ukuthi uwelcomeile ngothando la kwakho okay yeah okay so mme Khatebe mthomolo ne ke kopa hantlantle o jwetse di viewers le mama ka mo jwetse ska hantse a o mametso hantlantle why o tlisitse monana re tsamalwe mina njoba ngifikelana ngizela ngilethelana ngoba ngizokhuluma nefamily kaHlatwa ukuthi why bangafuni ukusinikeza umntwana sihlawulile umfana wami uyamsupport umntwana kodwa umfana wami akakwazi ukuthi ambone umntana wakhe umntanami umntanakho umthathile umhlalisa nestepfather mara umntanami makalana ngifuna ukwazi ukuthi why ningangifuna ukunginikeza umntanami mina ngizothi ngiphathwa ama high blood ngizothi ngiphathwa amajukela ngizothi ngiphathwa ama heart attack mina ngiyamfuna umntanami intela ninginikeza umntanami ngoba kwenze njani ukuthi ngambona umntanami unemali unezihlawulile kodwa khona manje ndina anifuna ukuthi ndikathi ngiyamfuna umntanami ekekeza sprinkaneke mina ngiyogasi mina spring to that sprinkan mina ngithi ngicela umntanami askisi mama askisi usemoya mthomolo ngikupa uthuse moya ngicela umntanami ngicela umntanami ngivela ningaze ngife ngabonanga umntanami ngaze ngibona bakwenza kanjani umntanami umfana ngikhiphile imali kodwa manje mina ufuna ukuthi sizozenzela umntanami
askisi Mutomolo. Askisi my brother kikupa. Abantu abadala bakhona la Emapili mayisisibale meanyana wabona Mutomolo uhlule moya ebilenzani. Mutomolo askisi alina lento uphumula mama. Iphumule kaSkipa. Ngizamela ukukhuluma nawe sonke isikhathi wena uyangignora Why ufake girlfriend yawo uyangignora musicile obvious ubona ukuthi awuzibona ukufaka abantu abadala. Mama mfethu sifuna umntwana. Emampilinge. Mutomolo. Okay, ngicela ka wena Mutomolo. Kimo mama moya bilo so utsuwa o ya udimo utsuwelwa ke matshwafa ya udimo ka baka la hore wa tshore lona au sfifile abuti sizwe ke abuti ma abuti mpaskisi bana le ngwana ene ska bana le ngwana jalo ba tlautse Mutomolo ka mo ba maintain stlolo sa lo sa hao mara ha le batlo rantlantla go ba fa ngwana wa le sa tshakisi ngwana ha bontato ha e bothata ke eng yo inzima le ndaba yalabantwana ngoba abantwana yibo abazi ukuthi why lo engafuni unikeza lo umntwana ekhetha uthatha umntana amse kwi stepfather andiyazi ukuthi dala ngikhuluma naye ngikhulumile naye ndimbuza mntana mkwenze njani athi mama ngicela ungayingeni yeyami naye umpho so ngoku mase kufika lo mama sekangcola la endlini understand. So wena sis Fifi ngifuna ukunderstand mina ukuthi kahle kahle bawungafuni ukupha ubaba umntana ingane uyihlawulile ngapha kahle kahle nkosami usayi maintain wawungafuni ngengane wayimele uyise ku stepfather sounyethi why basethe umuntu ngwana le girlfriend hayi chomi yaka eitseng ha nna le yena re qabana yena akhetha go bela anke chomi yaka yena nna ke ba itsetsa bona kuze ngimthole leo chomi yakho le wena boyenzani wena siswa boyenzani vele nelibuwa kana Fifi kahle kahle thala ngibona le ndaba kuze ngicela ngibona ukuthi chomi yakho kahle uyafebela ke le pregnant ka ngwana ke tlo fa yena le chomi yaka siswama yikho lento ayishona umntwana ngicamba manje awuna wena uthandana nomngane wakhe manje ngithina ngithandana naye kanje ungiphula inhliziyo lo siswa bengimthanda into ewesi wena siswa wasenzani beka ke siswa ufebela phambi kwami ngcina manje uzenza izinto public you understand manje is not a good thing you understand siswa manje nami phela umuntu enenhliziyo encane manje mina engayami ngcina manje sesiba nalomuntu lo abhizi naye you understand so wena ushawe boyfriend yakhe bengilwa naye akashaya besilwa akakushaya yasalimazana ke yayibona into enjani ngenxa yakhe manje ngizobona ukuthi azingcono ukuqhubeka ngoba nayigcineni uzogcina wena obathuntsha yayibona into enjani okay anyani oh Fifi wena le tracks I understand mama wena uyathetha usis Fifi uwabuwa why okay uFifi ukhulele le emakhaya kabo babakhe bekungumsuthu mina ngimxhosa. Okay na bengimangela kuba kanjani wena uyathetha usisi but okay wena mthatha so my sis wena bohluku usika ifama ibrother ngwana ku no usawutlwana le chomi yakho nka se fi chomi yaka ngwana chomi yaka bona why ba sa itsewa bona vele ekile le a jola le a thandana lona so e ka ifuti ya lona le gato la lona vele ona ba le batla go bapala happy family ka ngwana ka uyazi bese ngizokutshela something kahle understand ukuze ngizokutshona naye nomngane wakhe understand obviously lezi zinto bekazenza and futhi into engizokutshela yena ngisamthanda kahle kahle mangitshela iqiniso usamthanda usamthanda yes uma umntana nami understand khona enye into obviously umntana makakhulu understand they need both parents understand mama so that ngimele si respect no matter what so manje yena mangizamkhuluma naye njalo obviously nokumthola adakiwe and akusumuntu ophuza utshwala ya understand mangimbuza ukuthi why manje uphuza utshwala unnecessary ungakabi nayo uche ya understand umuntu mamthanda siswa obviously yamfilela understand obviously make sure ukuthi uyamgada nanoma akuphi enxa yokuthi naye ukuthi nginesikwela nginaso isikwela uyazenza izinto zakhe abe right apart mina ngumuntu ophanda ngisebenzi but anything everything akafuni ukuthi uyaaccept you understand ngiyayifaka imali every month umama mina ufaka malini wena every month nokuyifaka ma 3.5 mangithi anginamali ngenza show ukuthi 1.5 ngiyayifaka you understand ungazi ukuthi umama yena uyazi ukuthi imali ngiyayifaka yini because sometimes ngiyabona ukuthi inokungafiki ngoba uyaphuza so wena Puti nthobe ichong uhanhlanhle indaba yaka baby daddy no baby mama ingeke kushuthi basuka labo bantu bane bond eserious kakhulu ngoba kwamanje uthi obviously umama we first born yami and obviously ngiyamthanda so sekibatla uthi bakanto wena so usitsho ngore vele indaba ya baby mama le baby daddy hayike ya ngokuya kwami siswami ngasho kanjalo ukuthi ayingenwa because yimi naye emeli silungisa indaba kahle kahle into esingayenza ukuthi manje
kube ne-safety ngaphakathi, understand, kube nabantu abadala kuze singaze sibambane ngezandla, understand, because vele asikazi sibambane ngezandla sabantu so ukuthi nje nize nina endleleni napucuzwa nje ubufebe. Yes, futhi yena kwafeba then wagcina wena uthatha umngane wakhe. So wena the time uzothatha umngane wakhe uthatha umngane wakhe ngokuthi kudala umbhekile or bowufuna ukuzigeza inhliziyo nkosami ukuzipholisa yona. Yes siswami kanjalo ke ngifuna ukuzisa yena ubuhlungu, you understand siswami, ungazi ukuthi kahle ngizomosha egcineni, but anyway kungasinto eserious yebo into enjalo. Njengoba ngisho namanje ngamiyeka nawo noma kunini because namanje nje hayi namanje nawe uyafana nje nawe umngane wakhe. Bayazifebezelela. Yeah, bayazidalela nje siswami, I understand into enjalo. So I accepted nalezo zinto but yena ngoba manje umama umntana ngiyamthanda uzoziqoqela yena. So Mutomolu ye why would taba eno ejwangi yabana bani wena wiza how understand why balwana but how wathula washeba taba tsabana sa manete vele ha di kwenu but uno sa tsebe but wena decide lo uska batla o dumella mongkgono wa ngwana abane le tukelo ya bona ngwana hae, which is something elungong bani motho if a hlautse ngwana ebile mo maintain ona le right ke ntata ngwana ke go mo hlautse a etsa dintho ka tsela ho mo tshakisa fela ngwana se ke se se rateng mama ko go wena o dumelle gore boyfriend ya iling stepfather inke ngwana my brother but bona ha bo ngwana ba ska bona ngwana. O ngwana ha o ke ngwanyana ke mshimane. Ke mshimane. So ha tshakile mo ha bo stepfather sa go bala le ma. O tsamali yena o etsala. Sometimes ke mshia ai habe una le mo ke batlang go ya ke tatile ke msia ngwana mo bona ba stepfather. So stepfather ke motho jwang o sho aka ka go tshwara ngwana ha jwang. Ngikhoda mina ngiphila. So wena o bona o fe ngwana ha o musie le stepfather ntatwa entsa le teng ne ntatwa ya mo support and ntatwa entsa mo maintain. Ntatwa yo make sure ngwana go bala a jele as long ana le chomi yaka a jola le chomi yaka. Mara I ke my sis my brother wa tshono o re yena wena le chomi ya o la itshwanela le rata bofebe le chomi ya ene lena ha sa ibatla chomi but o ntsa jola le na chomi ye. So wena o batla hantle a gawane le chomi ya ha. Ya ka wa gwana le chomi ya ka yeno le nna maybe nga change maybe ka taona maybe ka tsentse change o fane ka ngwana a tshekele ntatwa phela ufuna ukubona umntwana ngibone naye a tsale phela njengoba banomntwana. So maka my brother wena uthi usamthanda umngane wakhe ngithi umngane wakhe vele ngumtsholo nje just one night stand into ezinjalo siswami ngasho namanje uthi mama ngimfuna anytime hayi ukuthi just one night just like yena wena little besizenza ukase di count lu count night spendile isho miya yena ngiyamthanda but naye unokungiphendula njengenye indlela nje mahleni nabangani bakangenza umntana omncane, I understand into ezinjalo. ma mabahamba mana angithi mina njengogogo umntwana ke ukhetha ukuthi wena umntwana umise ka Stefa, mina ugogo umntwana ngikona angithi lo mntwana umuntu enxabeni lithu mina ngeni lapho enxabeni kwakho nomntwana mina ngeni mina ngogogo umntwana ngingena phi lapho ngoba mina ngikona lo mntwana milethe kimi ngizothala naye udumella chomi yaka itle mo ngwana hao ba spende ba dule mo ba chile go wena ebe kana go wa expect nna ke o fe ngwana wa mina ngithime nemena angena ngiqhuma ngikhathi lapho lento ngitshela ngescribe makafikile lapho lo mngane wakho nguphi bana bahlala kumabhekulu mina ngicabanga kathekile ukuthi makafikile uzongitshela ngingena mina ngendawo lapha ngiqhuma ngikhathi usela umntwana lithi makoti wakho uzombona kwenza ngithi makoti lo wakho omusha omthandayo uzombona akuna makoti ngiboniye lapha akuna makoti ngiboniye lapha wabona bhethu mina ngifuna akuna makoti ngiboniye lo mntana ngihlala lapha akuna ayikho ayikho mina ngiyazi yena uPipi ngiyazi yena umama umntana lapha akekho ngikhombisana ngikhombisa obani wena ngikhombisile wena kokutoti wena ukokutoti ngibonile wena utoti wena Unless ngizanyenzathi ngiyakhuluma ukukhuluma ngiyenzathi ngisengikhuluma ngizengenzathi ngifuna angenzathi ngizofuna kukakwa kunyiwe lifile mina lifile ya angendawo angendawo Phume angendawo ukuthi naye umuntu omdala wena inesigqoko sithwale endlini nami wena saxolisa mama
ibile o tla ka di-shades ke mamang Bheka ngapha kwe-glass. Uba uthose moya please. You Mama, nasiqhela kanje. Thomolo. Kopa re tseng so batho. Ke kopa re tumellaneng so batho ba hona. My sis, ke a o kopa. Wena o so fortunate ka hore at least o sentsana na le baby daddy e batlang go bona ngwana yone. Kopa re bue like wena as batho ba young really too. O sentsana o le lucky hore wena o na le baby daddy e sentsaneng ina le lerato le hore a ka hodisa ngwana bona. Ha o ka gwa thobela ba sheba ke bana ba ba kakang no batlang ba lahliweng ke bashimane ba lekanang le my brother ba sana keng bana ba bona. So wena ka obane sentsane at least mong tato ngwana a batla ba le ngwana wa o rata. Ke kopa re tseng so re lokise taba e. My sis sometimes mo bophelo hona le di situations se never re di change. Especially between batho ba ithu ba ratana o mo joletse boyfriend hao a qetile a reng ka o ba le motho se bohloko ke batla o thola le chomi le no mofebetse ntse le bofebe yena a decide o thola le chomi hao mamela ntho o itshong ya hore e seng ka chomi hae le yena ntse thola same thing hore e seng ka nna go mfebela phela hopola hore cheating ko sa be loyal and ko sa etse eng ko gaola trust ya motho le no go betse le motho mongwe ntse le teng ya tshwana ka o fela le sebedisa mela lona le sebedisa mela lona ke o sebedisa mela wena ke robala le chomi wena ke robala le motho sa mtsebeng but ha ko o febela ke sebedisa wa ka mela so ntho ke batlang o itshoko wena ko wa tsa keng ya di chomi di eng ntsha mo ke kopa fela ha o checkisitse ngwana tseba ngwana o tlo bonang khono please ke kopa be le matsatsi a sekolo o se bona ngwana hopola ha bo mama ba bana le maseko hona le maseko ba batlang go etsetsa ngwana ha o tla hola a qetile a ithole a kula a sa kgone ho tsetsa maseko ka baka la ntho tse lona le di entseng di thungwana ha ona makena ke kopa fela wena o fe my brother ngwana le tseng fela timetable la o sa mcheck is time na time dikolo di ya kwala o kena sekolo ngwana lona o kena crash le mamela ha ba sa ikretho chakisa ngwana fela ore le ka kgwedi weekend tsenyana tse ithu ha ba he gogo ha o ya tech shop mntana mto salama le shomi yaka gogo tla ya tech shop gogo le yena yo umntela ngihamba khona ngithapha nomntwana wena my brothers ingaba easy lento umntana akho makavakashile maka uthe usayifuna awosamfuna umngani wakhe ngithi uzoyibhekelela umngani wakhe le video lena phela i-street channel sikhulu le show lethu inkulu kakhulu ene lo muntu lona uzoyibuka uzoyibhekelela uzobona but uzo understand na ngoba ngithi uzoyibona ene if umphika la eshowini uzobona so khuluma iqiniso sisalana usathandana nomngani wakhe uyazisiswa nathi baking mamela I understand yasenzana siswa bekusandlulile umuntu uye-1 senka yena so wena but ena uyavebesana uhle wahamba uya mina abandawo le chomi yaka nana batho ba re mo strategi ha ba mpona ba re uphuma nabangani bakho every weekend niphumisa ubufebe no not kanjani understand siswa sila want to like isithanda ukuthi siplomele siphuzele understand ngama weekend because asisebenzi ngama weekend yangithanda siyavaya ama tavern shop obviously izinto masesidakiwe uyatha odazo ayonofuna mamelana mamelana ukushaya wena akutshela ukuthi ukushaya ngiyakutshela ukuthi lento akuphakamisela isandla ukushaya ngiyila yabona ukuthi nayo tavern luna mama uthi awena wanixwayela so manambile nabangani bakho maniphuzile ngifuna uyanixwayela ushap ona siswami angithola shop siyaphuza sidakwe mama you understand nesinokudakwa like obviously siphuza kwasathi usobona chomi yaka he so mase sidakiwa sabona ukuthi kwenzakalani obviously siyathanda ene ubona chomi yaka fela hamba ngemoto sithatha sigele emotweni sendlini so niyafeba ngemizimba yenu umntana ke ngokuzokhona ukuzovakashela ubaba njalo sho ukuthi siyabuya mfethu uzokhona njani umntwana uvakashela into engibonayo nje life yami njengoba kwenzeka ngobona manje umntana nami ngiboni and manje senginesikhathi eside ngamboni siswabele ngiyakhabatha understand nalapha esipanini angisakhona ukusiphatha ngicabanga yena nomntwana you understand ngoba sister very obvious la inhlizweni yami ukhona you understand but manje izinto ezenza nomama ke mawuthi ukhuluma naye hayi wena ukufeba kwakho nokulala namantombazana amaningi wena njengoba nabangani bakho niphuma ngama weekends nanani kwenziwa ukuthi awubona akadilo to batata usina ngwana ka wona hona abona selo sikushaya awuzomshaya mama koti uyangidinda mazi pipi amulo moha usathi lokuna utswa kai usina ngwana ka wena ufakela di-STIs abona from now on you understand azathi nghanena ngimona uchitile pipi mina kushaya angithi uchitile wena mama ngicela uthule ngicela usiphathe kahle ngicela siswami ngayi1 you understand siswami
mina umntwana noma sekuthiwa cash up izinto like siyabuyelana understand umntwana into ezinjalo mina ngayenza ngazo zonke indlela ukuthi ngichange indlela ngezizinto ngayo understand for the second nje umntwana naye futhi uzoyikhona le understand yes so ngene deep kuleso ngene kuzizinto no cha hayi ukuthi manje mhlambe leyo nto habit mama because wena inkinga yakho mangize ngizokhuluma nawe mama ngiphakamisa imiso and manje lento yakho okay asiyenze kanje Mthomulu bani into eyihlorisa ulawulo nakuba kwethe ngiso because bangithi usaqala nkosi yami asenze kanje okwamanje Mthomulu my brother atlolata ngwana hayibe ngiso hamulate eli amukhuthlise late thile lebele bona wetsa as long as atle mojarateng let's bore le motsa maisa ka bo 10 at 5 6 o'clock wa go sibulalana for this things kanje na wana ka o tla mmona ha fela tlote shomi ya mara wena ntso mo rata my brother bua nnete fela hoba na iyo ntho bani wena nka re mbothata ba o ke tso ntso mo rata bua nnete my sisi nka so chacho ba etsa le go baby daddy o sky kwella baby daddy ke ntho important e bile o tsebe a ke go selena le something le share tshale bua a ke no judge ntso mo rata bala ena ke ntse mo rata my brother baby mama le family ya baby mama ntse o rata ke and wena now uthi mention something ukuthi mama umntana kuyamthanda and now wona ke so wenza ama mistake I'm not saying uphushela kulo sisi wenza ama mistake and stuff nawo wayenzile yeah cool so ngiyakuza siswami yabona due respect wena siswami ne sharp why njengoba seyashilo uthi ngithanda ngizoyenza make sure ukuthi usisi umngane wakhe lo like stay away you understand ngiqale like ngiphile nayo girl ngibonisa uthando you understand nomntwana njenge family yami you understand siswami so wena ufuna ukubuyelana ne baby mama yakho sana stress yes ngifuna ukubuyelana naye siswami ngiyamthanda kakhulu uFifi labona kana kwengulona lele especially youth batho ebelane batho ba le youth ebile re yang sometimes re na le uqakwa ke ntho tsa lefatshe and ntho tsa lefatshe ke batla le lona youth le mmametseng ke le ke ntho tsa lefatshe ha di baleye ha ona le motho o mo ratang if o thotse motho on tate mdima o feeling tloelang ntho ya lona le na le di options tloelang ntho bani ya le senyetsa tlo ke le jwetseng ha le sabe shapo gore le sa bane di dikelelo batho ba bomme banna ba tla dula ba lefa bana ba different o tla ithola o le motho motha o yang o bang le bana ba different di baby tse different ka baka la hore kana kwengwe re na le o ithola retsa eng re le batho ntho e gore nna ke motho wa understand batho ba holo o itse gore nna ke motho ke a shelwa ene ba shimane ba bongata ke bona jwetsa bo my sis re na le o kopana le bona o kopana le bona o thola ha ba re rate ha ba etse next ba mo fela ho tlo rota ba re sie le lona batho ba bontate tlohellang o ba le batho ba bomme ba bangata ngata le tlo ithola le practice banyana ba bangata ngata o tlo ithola ona le banyana ba i5 o tlo ithola ona le banyana ba i5 le bana ba i5 le di baby mama tse different ka baka la eng ya ntho nna ke motle ke chama boy tlo ke le jetseng one day ha o hola ntho e o tlo o shapa o tlo o nyetse o tlo maponisa a kokota a re ntate Arnold ke fihlile mona ska ke fihlile mona ha o support bana ba itrika mo ntle ka maone kana ko o dutse le mosadi wa hao o khotse kana ko tshwantse patale ngwana wa Smangele tshwantse patale ngwana Palesa Gucci tshwantse patale ngwana Thembi Thabiso ke se ke tsa example batho ba hola ke so ke tsa example ka batho ba ke sebetsang le bona batho ba holo bana why nna ke batsa bo my brother ke batho ba ithotseng hantle but ke tsa example ka mabitso a bona ba keng sa hore tlohellang bofebe so my sis se ke se buang ka wena mona kore a ke batle le wena o ipone o so le mathateng so o ifumana so na le baby daddy engwe ya bithuto le lona ha e o rate tlo fa ngwana o si so wena eng as long as no o sontsane o rata ntata ngwana hao itukise lokisa metsamo ya hao khuthelana le ntata ngwana hao le wena my brother o yekele ntwe le za ma tavern batho ba o le tlo ntshwarela mara ke bua nnete ke bua ntho le teng kuku ha e baleng ke batla o tsebe ntho my brother e tlo utlisetsa mokulo e o enkang tavern e ga o tauwe le dithomo e tlo one day ha so o ikakela o le betheng thomi tse tsa hao tse tseleng kang banyana le tsona di tlabe di le silo pele hao ha o ka ikakela nona na ke thomi efeng e tlo dulang le wena 24 hours o tutule mo bosho ya hao ntwe tsa my brother e teng sister it's a thing hayi bani so utlolang ntho tsa snacks siswa mna baby daddy yakho uyakuthanda na uyamthanda lungisani lento lena ningafaka abazali phakathi kwayo vakashisa umntana nibuyelane gawana le chomi ya baby mama hao please kimna batho ba baholo ke nana ke feditsa so le so ale batho ba baholo wena mama o ringe ka situation so bana ngwana o tsatsana rata baby daddy mabathandana mabaqhubeke bayeke izinto bazenzayo bufebe babo mabakubeke ecaleni baqhubeka ngoba lengane le kusasa izodinga umama kusasa izodinga ubaba kunezinto zakabo baba ekumele zenziwe kunezinto zakabo mama ekumele zenziwe so bantwana bami ayikho into endlula ukuthi nibhekane nithu siyabonga nilungise inkinga zenu Mthomulu abusisi Oh
mina ngithi bantu ngiyaxolisa kuwo yonke lento le enzekile njoba sesilwa kula umkhonyana wami nomakoti wami sesilwela umntwana bengithi ke njoba thina singabazali nomkhonyana masonke asithatheni izandla sifakelene emanzini njoba sesilwile asibuyele enkosini ngithi mina ngiyaxolisa kuyo yonke lento le ngiyenzile njoba besesilwa njoba sesibambana ngezandla ngithi uNkulunkulu akafaka umusa njoba balaba abantwana bami sibambane ngezandla umntwana ayeze ngapha ngakithi umntwana wakhe nomntwana wethu sonke simzele sonke umntwana kungabi owenu kungabi yini anizoloku ninqaka ngumntwana phela manje ngithi konke manje kwenzile njoba sesilwile njoba sibambana ngezandla athibakele nezandleni izandla emanzini sixolelane inkosi ibe nathi ngiyaxolisa yonke lento yenzekile inkosi abe nathi kuze kube naphakathi My brother King sibambane ngezandla nomfana wami akuthi kujabulile siswami yabo skisi butwana dala ngilindile ukuzwa amagama amnandi kanje abuya kufuna kuba bomama yabo sizame ato hake baby daddy ya hao ke a bona le tlhola ngtela dikeledi le gato ntse le teng go fela le gato o tlhomelana ka ntse di lingsile le ka etsa ngwana be le itjwetsa ga le gatane Let's go to marathon. But Atlompa batho ba baholo fifi wena fifi we a motho mo lanya bonga puto ya bonga ntse le vale show thank you batho ba baholo le bone re tsatsi la rona le fella mona bathong se ke seng ke thabile ka baka la hore ha I don't wanna lie batho ba baholo ke fitile mona ke tsama le family ya Gatebe e kwatetse family ya Hlatswa re yo blue ha ba batle ka ngwana ha ba batle ka o etsang ka hore maganta tem dimo o moholo batho ba baholo le bone itse ke fitla mona re maikile show at least to family buisane baby daddy le baby mama ba dumellana wa sa keng ha re khutlelane ntse re ratana but ka mabaka a maemo le ntse re kileng da re etsa halla ba lwanne teng but se ke se ratang go ba bone diphoso tsa bona gore kana kongwe ha una man strata se empty kante kana kongwe ntate mdimo ha o file motho tshwantse go sebedise chance eo ya go sa keng ntate mdimo mphile motho re ke mo appreciate e re ke mo rate re ke bane le yena especially hape la sona le ngwana le yena la ntse o sna ngwana le yena so ke thabile batho ba baholo ba ibuile taba baby daddy le baby mama ba khutlelane le wena ha ebe mo ha yona le ngwana le motho and o feel go tsaba ke eng o batla go khutlelana le yena o yetse Thabiso my brother hona le motho batlang go tlelana le ana ke taba tsa ga di shapa so di shapa ne Arnold le se ke tshwa ke mojetse mona di camereng o ga itwana motho mo ya nna batho ba sebetsang bona batho ba baholo ba ga itshela se ba kutsing ka ba ke mbitsitse but hayo so ntho etsalang mona e batho ba baholo go wa tsa keng ke thabile tsa tsena ka jeno ke lokisitse mona and ska ke lokisitse family khutlelane baby mama le baby daddy ba khutlelane di baby mama le di baby daddy le lona ibel na mathata o ntse le in love le baby mama ha o le baby daddy ya le ska le bala batho ba baholo lady blue teng o ska le bala re email le ko streetchannel58@gmail.com ke a le rata ka ofela batho ba baholo e re ke kutlo ba re yes baby sorry